byibuze abantu babiri nibo bapfuye abandi 28 barabura nyuma yuko ubwato bwari butwaye abagera ku 151 burohamye muri Gabon. Muri Nigeria umucamanza yanze ubusabe bwa Peter Obi utavuga rumwe na leta watsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu, arasaba ko abagize inteko y'itora babuzwa guhindura uburyo amatora mu leta azakorwa muri uku kwezi kuko byasibanganya ibimenyetso by'ibyo we yemera byabaye mu matora. Perezida wa Tunisia agiye gusesa inama njyanama zitorwa n'abaturage zafatwaga nka kimwe mu by'ingenzi byavuye mu myigaragambyo ikomeye yabaye muri 2021, umwaka yanahagaritsemo bitunguranye inteko ishinga amategeko icyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bise uhirika ubutegetsi. Muri Nigeria abantu batatu baguye mu mpanuka y'imodoka yagonganye na gari ya moshi, abandi benshi barakomereka. Amakuru aravuga ko umushoferi wa bisi atubahirije ibyapa byo ku muhanda. Ejo kuwa gatatu abimukira 38 batabawe n'inzego z'ubutabazi mu Butaliyani ku kirwa cya Lampedusa. Muri uyu mwaka gusa ahanyuze abimukira barenga 15,000.